Für was gëtt den Hass online immer mi schlimm? Algorithmen si fir Polarisierung gemach. Dat ass de Businessmodell. Guck, das ist ganz einfach. Plattform will just eng Sach von dir. Deng Opmerksamkeet. Well Opmerksamkeet gleich Sue. A wat krit am meeschten Opmerksamkeet? Stark Emotionen. A leider funktioniert Roserei besser wie Fried. Roserei mëcht, dat Leiit mi lang kucken a méi kommentéiere. Den Algorithmus ass net Bas. Léiert just. Gesäit: Oh, dëse Video mëchtech rosen. Hei huest du nach 10 méi, die nach mi schlimm sinn. An dat treibt eis auseneen. Et kreiert e Mir géint déi aner. Dat ass Polariséierung. Et ass en Nieweproduit vum Profit. Wie viel Stunde? Und Dir dat doch schon gemerkt? Schreib der Meinung gerne an die Kommentare.